Hola, me llamo Moisés y estoy en el Colegio Plurilingüe Mestre Ramiro Sabel. O meu ecosistema é acuático. A fauna do meu ecosistema acuático son o golfiño, a orca, o tiburón, a estrela de mar, as medusas, os peixes payaso. A flora do meu ecosistema son as algas. Os seres vivos do meu ecosistema teñen en común que precisan auga salgada e temperada para vivir. Os consumidores, como consumidor primario, temos a tartaruga, o golfiño de mar, as medusas, e como secundarios temos o golfiño, como terciarios temos a orca e o tiburón, e como omnívoros temos a estrela de mar.